Jednog dana neće biti muslimanskih temelja u srpskim područjima i srpskim selima, da li mi uvozili Turke ili ne, jer mi ćemo naložiti Srbima da ne prodaju zemlju muslimanima. Prvi temelji koji budu bili postavljeni bit će dignuti u vazduh. Svi temelji koji će biti postavljeni dizat će se u vazduh. Mi ovdje sprovodimo demografsku politiku i svijet će to shvatiti. Svijet će shvatiti kad im kažemo da nećemo dozvoliti da se demografska slika promijeni prirodnim ili umjetnim putem. Ni na koji način. Naši teritoriji su naši. Možda smo gladni, ali ćemo biti tamo. Nije uvijek dobro objelodaniti svoje planove, ali nije loše reći da mi nećemo se predati, jer ćemo proglasiti da se muslimanima ne smije prodavati zemlja, jer je ovo borba do kraja, borba za životni prostor. To je dokument P958. Da li ste čuli da dr. Karadžić kaže nešto u tom smislu? Ono što sam slušao u razgovorima sa predsjednikom Karadžićem, uvijek je bilo da probleme rješavamo mirnim putem, bez sukoba, bez borbe, bez suza, bez krvi. Ovo što ste sada pročitali, to nikada nisam čuo.